A današnja tema je hidratacija lica leti. Šminka klizi, onako na licu stvarno fenomenalno se nanosi i lepše izgleda. Onako koža izgleda malo onako kao staklasta, kao porcelan glatka. Ćao svima! Dobrodošli na kanal Zauvek lepi. Ja sam Kristina, a današnja tema je hidratacija lica leti. Sada je vreme odmora i svi smo nekako van neke svoje rutine, svakodnevne rutine. I možda se ne hranimo zdravo, najzdravije ili ne unosimo dovoljno tečnosti koliko bi trebalo, a na ovoj vrućini brže gubimo tečnost. Možda popijemo i neki alkohol i sve to utiče na našu kožu, naravno. I hidratacija kože leti može također da bude problem ako se sunčamo, onda se koža malo isuši, ili ako koristimo čak i samo potamnjivače kao ja, oni imaju tendenciju, imaju neki sastojak koji malo isušuje kožu. I zbog toga je hidratacija lica leti veoma važna. I to je tretman koji sam ja izabrala da uradim u kozmetičkom salonu danas. Tretman mezoporacije. Ova reč mezo u ovom tretmanu mezoporacije je u stvari kao mezoterapija, s tim što se sve radi površinski. Tako da je tretman mezoporacije manje invazivan u odnosu na tretman mezoterapije. U ovom videu vodim vas sa mnom u kozmetički salon u kome sam radila tretman mezoporacije. I sada će vam Bojana, moja kozmetičarka iz kozmetičkog studija Energy, reći par rečenica o tom tretmanu. A posle toga ću vam pokazati sam proces kako izgleda i podijeliti moj utisak sa vama. Zdravo! Danas smo radili tretman mezoporacije. Mezoporacija mi je inače aktualan tretman posebno preko leta, zato što nemam period oporavka i zato što preko leta forsiram tretmane hidratacije, a sa njim to možemo odlično da postignemo. Opet kažem, bez perioda oporavka. Posle ovog tretmana apsolutno možemo odmah da idemo na bilo kakvu aktivnost, da izađemo na sunce sa SPF-om, svakako. Tretman ima širok spektar mogućnosti, dakle možemo da rešimo problem akni, problem melazme, problem hidratacije i bora. Ovo je metoda koja omogućava prodiranje aktivnih supstanci kroz epidermalnu barijeru duboko u dermis, dakle mnogo dublje nego kad bih ja samo utrljavala rukama. Mezoporacija se u stvari radi jednim aparatom na struju koji prelazi preko površine koju tretiramo. Ja sam radila lice, vrat i dekolte. Kozmetičarka nanese preparate u onu svrhu šta želi da tretira. Danas kod mene je radila hidrataciju jer je leto, a također tim aparatom mogu da se tretiraju i druge stvari, kao što je ona pomenula, melazma, akne, bore. U tom slučaju se koriste neke druge aktivne supstance kojima onda taj aparat omogućava da prodru dublje u kožu. I pošto je leto, mi nismo koristili nikakve aktivne supstance koje tretiraju melazmu ili bore ili akne, već smo mezoporaciju, aparat za mezoporaciju koristili u svrhu hidratacije kože. I ona je napravila neki koktel raznih preparata koji je nanela na moju kožu i onda prelazila preko tim aparatom koji omogućava prodiranje u dublje slojeve. Tretman je potpuno bezbolan, čak i prijatan, onako osjeća se da se nešto dešava. I ono što je odlično jeste da nema apsolutno nikakav period oporavka. Evo, ja sam već posle 2 sata i našminkana
efekat je da je koža puno jedrija, onako punija. Šminka klizi onako na licu, stvarno fenomenalno se nanosi i lepše izgleda. Onako koža izgleda malo onako kao staklasta, kao porcelan glatka, jer je hidrirana i nahranjena. I odličan je u suštini tretman možda za neku priliku, može da se uradi pred neku priliku jer nema nula vremena oporavka. Također može da se izlazi nakon njega na sunce, naravno uz obavezan zaštitni faktor, jer svakako treba da štitimo kožu od sunca. Makar mi koji smo podložni flekama, ja imam melazmu još od trudnoće koju ću tretirati tek sada na jesen. Tretman mezoporacije može da tretira i melazmu i akne, ali se to ne radi leti. U tom slučaju se nanose neke druge aktivne supstance koje su možda malo agresivnije, prelazi se tim aparatom tako da one dublje prodru, ali to se radi onda na jesen i na zimu kada se ne izlažemo toliko suncu. To je tretman koji sam ja koristila ovog leta da tretiram svoju kožu, a podsjećam vas da pijete dovoljno tečnosti, obavezan zaštitni faktor i uživajte u letu. Hvala vam što ste odgledali video do kraja. Subscribeujte na ovaj kanal ako su vam zanimljive ovakve teme i vidimo se ubrzo sa nekom novom temom.